Vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chaw vin ni khopa thapul me ni sim som le li Thursday ni khuin zong thu su ngai ki du hite thu su ngai taw hite Naga legislature forum hon zani me ni sim som le thum sang ni le som ni gum ni khu chun thimo chan na condemnation lekha khat hin so do vin kangpupi district hupsung kotlin le kot jim ki ka a ZDF kamson fection hon hobung lam kai ho to na gari ho ambu sa bol na wa thina na to Reverend Vum Thang Sitlo, former General Secretary MPC Chule, Pastor Pagolin, Chule Pastor Kaigolin Hon, Tina Tunau Chunga, Sangten Timo Chanovin Him Lethal Soilo, Samnel Monum Nading Dazing, Hobung Lam Kai Ho, Chutia Akit Hau Chu Pomote Zingin, Moponane Ho Law Enforcement Agency Hon, Chutabanga Anachat Law Mipalo Hotsu, Holdo Henlang, Agang Te Penin, God na Piu Hentin. Naga legislature forum hon a phongdoh vin hi chule thina tu in sungmite ho lunghem pinau thu phongdoh vin chule akitong kha ho adam loina ding vin zong adi sa nau thu ho phongdoh vin hi chule manpura cheng ho zo si hi chi thilsi thilpalo ho akona ki kang se chi ova chamnale mon om na dinga pan la khom chi ne ding vin zong nge na bolu vin hi sukit le milong ho le kuki milham ho akiman ho damle bit a hungki lhadoh na ding in zong Ichi Naga legislature forum hon nge na bolu vin hi ZDF kamson fection hon holam kai ho ambusan bolova holam kai mi thu min thina tu nang chun kukin pi manipurin nini sungchi hlading total shutdown an phongdoh vin chuchi total shutdown chu jan thla meni sim som le thum sang ni le som ni gup jana an ki pan hitan hichi total shutdown hi meni sim som lenga sang ni le som ni gup jan khang kim chan chi hladinga hi chudokilon chun tu ni hu chun kuki chate chengam sung pumpi a total shutdown an chi hlain thina man na to holam kai ho lunghem pi na in kuki chate chengam sung jo si a chuchi shutdown chu an ki upin hi Kukin pi Manipurin zong ni ni sung chi hlading lunghem pinani khu na phongdoh vin hi ichi phat sunga hi kai hangmun la ho government office private institution ho school ho le gari thaile thei loading in an head servin emergency service ho le airport siding ho chule medical service ho le hothelo ho wang an phalpi ovina hi zomi students federation JTC fon zong chuchi tilsu chu sangten thi mo chanovin thina tu ho lunghem pi na in Zani meni sim somlenga sangni le somni le gu ni tha alam ni dan gu baki pat chun avela thupi ane kit ka sewa dingin shutdown an phongdoh taw vin hi sule ZSF fon asaina wachun Manipur chief minister Wahem Chan Singin nizakhat sunga chamnel mona boldo na dinga plan sim ho alol hinlel na khat hitai tin zong phongdoh vin hi sule security force on til se thil palo ho kitha kimat ho aven zo lo naw khat hi tin thi mo chanovin hi Central Village Defense Force CVDF Fonjong Chuchi Thilso Chu Sangten Thi Mo Chanovin Chule ZSF General Headquarter Hon shutdown na phondoh chu kato soroveti na hin phongdoh vin hi Chule Central Village Defense Force CVDF Hon thina to hobung lam kai ho in sumite ho lunghem pinau thu ho phongdoh vin hi Hobung lam kai hon thina tu nau thu to ki sai chun muntina kunin condemnation lekha thimochan lekha ain so do vin Mizo National Front MNF hon jong chuchi thilso chu sangten thimo chan vin alunghem pi nau thu ho ain phongdoh vin hi Suleiman Pura cheng zo sun ho ki ka a chamnal mon om na ding sule zadang namdang ho to chamnal mon om na ding in MNF hon adei sa nau thu ho hin phongdoh vin hi Chule Mizoram Chief Minister Pulaldo Homain Zong chuchi thilso chu sangten thimo chani na hi Songpi gam kaya an ki phut do Mizo Integration Council MICT akimin wo hon zong chuchi thilso chu sangten thimo chanovin hi State government le central government in gangthei pena pan hilova chuchi ambus bol ho mi phalo ho chu hin ma do loine ding vin dimana bolu vin chule thu di atan thla hi loine ding in dimana bolu vin hi Sule him le thal choi thingnoi khiloi khom hon kitha kimat ho anga na ding vin nge na bolu vin hitia mon nei lo milham ho akitha hin zalenam ki ka akitu mon ho ke beding sule mi pi hon gen the ha san thu ho ki be beb ding hi tin jong phongdoh vin hi MIC hon chamnel mon om loi na ding in a head sau vin sule zalenam zo si akona holam kai ho CSO ho le
husung mo pu hon pan ahin la chi ova GALLETOL aban achal lo na dinga pan la chi na ding vinzong MIC hon nge na bolu vin hi United People's Front UPF hole KUKI National Organization ke no hon zan hi thilso to kisai chun joint statement khat hin so do vin chuchi thilso chu sangten thi mo chan vin hi chuchi thilso to kisaya gang thei pe na wholesale na nei hin dingin ke no le UPF fin dimana bolu vin mo puna nei hon ambus bol kho amat do loywa sule dan dung zuya got na pi hi loi na dingin nge na zong bolu vin hi chuchi thilso chu naga thingoi mi ho khut nung hin te tin ke no le UPF phone phongdoh vin chuti a himle thal choi lo mi thlam ho holam kai ho chamnel mon om na dinga panan la jing ho chunga hut al hau cho thi mo chanu vin hi chule hi chan ge thil su hlun nunga zale nam zo si chule thal choi ki loi khom no zo sin thil se thil phalo ho akona ki kang se chi ova chule mabana thil se thil phalo ho hongkun do sa theina dinga koi ma chan le thu na abol lo na ding in zong ke no le UPF in nge na bolu vin hi sule ke no le UPF phone ase be na wachun hiti a hunama na ki tong ho hin ki tu mono ho khan lit be sa ding sule mi pi ho zo si adinga gimgen theina hung hi beb ding hi tin zong phongdoh vin hi sule chamna le monom na dinga thu di atan thla na ding sule chamna le monom theina dinga kyoto na nei ding ki zabol tu che ding sule chamdila hin khom ding ngai hi tin zong ke no le UPF phone phongdoh vin hi ke no le UPF fin suspension of operation SO agreement kadin pijing vin milham ho ven bidding sule chamnel mon sa ding chukile democratic means a political solution khat simdo ding ti hi kachi pijing hi tin suspension of operation no ya ke no le UPF phone phongdoh vin hi ke no le UPF phone hobung lam kai thin tu ho ain sumi te ho lunghem pinau thu ho phongdoh vin hi Zelengrong United Front ZUF Kamson Faction Hon ambusa bol na wan ki tong kha holam kai ho Imphal ko pisungam Siza Hospital a kijenau muna Manipur Chief Minister Waikhem Chan Singh to Deputy Chief Minister Losidi Kho Sule Home Minister Govindas Kunthozam Sule MLA mi phole Government Official mi phabe phon sumuna kijen jinglai holam kai ho cho zanthla chun vilna ganei vin hi Manipur Chief Minister Waikhem Chan in chuchi thil su chu sangten thi mo chani na hi ambus tu ho holam kai ho Imphal ko pisunga Siza Hospital a kijen nau thu cho phamosa mi tam ta anum do tan hi sudokilon chun chuchi chungchang thu a holam kai mi phabe bin hil chetna an bolu vin hi chuchi thil su chu thil su gimne hi na ban zoma lampi ho zong alang alanga kitin tu na le kichan tu na jing hi phat a akisu kha ho zong sipai ho in ama ho ke ma jingule akitong kha hin kho sei theilo a hi ta ji chun army hon risala ova Imphal azot piwa hin ama ho akiso kha ho noble da thum lova Imphal ko pi an zot piu hi tin a phongdoh vin hi chule holam kai ho thilong zong modbung lam hlutte angai ji a lampi zo sila hi theilo hi ta ji chun sipai ho tha hat na lo thelova Imphal ko pi sung azot pau hi tin zong a phongdoh vin hi chule holam kai ho thilong hi azui ding a hi lo le to pi ding ta be zong thelo kho ma hi ta ji chun Reverend Dr. Khaiza Khamle Evangelist Lin Thumin ato pi thlona azui thlon hitai tin zong a phongdoh vin hi zan hi mainisim somle thum sang ni le somni le gup ni kho a ZUF Kamson Hon holam kai ho amusa bol nungu chun sunlam ni dan khale minute som thum vel chun ta pho KUKI khumi ho truck sagi le alto car khara ta pho KUKI khusung zona kitol ho cho three khumai ta pho muna senapati petrol pump muna kunin ama ho cho anamanuvin senapati zonin ananung tol tawvin hi Milong hon ta pho KUKI ho amat cho munia namad wahin mun khat chu senapati petrol pump ri khumai ta pho ahin sulemun adang khat cho phia mai ta pho Mount Everest College entrance gate anamad wahi Milong hon ta pho KUKI ho amat ho cho a phone ho ala piu vin karong langin an putaw vitin ta pho KUKI village authority hon phongdoh vin hi chuchi thilsu chu Central Police Force sole
state force so masanga chutia chu Milong ho na chatlo hidanin jong tapho KUKI village authority hon phongdoh vinahi tapho KUKI khomi ho to na gari ho chu state police son ahin thlon piu hin ahin la tapho KUKI khomi ho chu Senapati District Students Association SDSA volunteer hole sumun vela Milong ho anaki thova anamat tan no hidanin jong tapho KUKI village authority hon phongdoh vinahi tapho KUKI khomi ho akimat naw thu to ki sai chun tapho KUKI village authority chairman Pulin Humang Songloin officer in charge Senapati police station lekha na pin chuchi chungchang thu a police on first information report FIR sulut na ding vin nge na bolin hi tapho KUKI khomi ho Milong hon amat ho cho tapho village authority hon mi som ni le thum ho min ahin piovin ahin la vainungin mini min zong ahin hap belvin tapho KUKI khomi ho aki mancho agoma mi som ni lenga hidanin zong phongdoh vinahi mundang kharin zong Milong hon KUKI chanu KUKI chapa mi gu anamanu vinahi chuchi KUKI chanu KUKI chapa ho aki bat naw thu to ki sai chun KUKI Students Organization Southwest Southern Hills Secretary Pu Nomilun Hokibin Station House Officer SHO New Ketilman mi police station hinga FIR agang thepena sutlu hinadingin lekha na pinahi chuchi aki holmo hotso zani main sim som le thum sang ni le som ni le gup ni khua anaki holmo hitaw vin hol theichan aki hol nung zinga zong ki hol mulo wa hitin KSO Southwest Southern Hills in Station House Officer New Ketilman bi police station an head sa vinahi Milong hon amat ho aki holmo hotso songai wa haukip kum som ni le thum nga hoi lot zem kum som nga le sagi thangkho haw lot zem kum som gup le gup lam nei thing kip gen kum som le git nei khoi kip gen kum som li lenga paugin haukip kum som li hi vinhi Senapati District Students Association SDSA volunteer hole Milong hon tapho KUKI khomi ho amat naw thu to ki sai chun tuni khu chun tapho khomi hon tapho KUKI khusunga sit-in protest an bolovin tapho KUKI khomi ho akiman ho lhadoh hinadinga Manipur government le security agency hon agang thepena pan hila ani ding vin nge na bolovin hi SDSA volunteer hon mat ho tapho KUKI khomi ho hin kho sei the pon chuti hi ji chun mo pon ani hon pan hin lau hen lang akiman ho chu dam le bit a omna ding vin akiman ho in sung mi te ho vin mo pon ani ho hinga nge na zong bolovin hi Kangpopi District Hupsung Kotlin le kot jimki ka a ZWF Kamson Faction hon houlam kai ho musa bol ngo ni thla lang chun none District Hupsung dolang khusunga Chiru tribe akona Wilson thanga le azinu to nagari chu meithalin an ki buluin chumuna chun Wilson thanga thina na tuin azinu an ki tong khai tin khanui thot khon ki ti tangkhul khangdong ho kiloi khom khat chun hin phongdoh vin chuchi thil so chu KUKI nam sipai ke le ho ngo vin sangte in thimo chanu vin hi Thina to Wilson thanga in sumi te cho Manipur Home Minister Govindas Kun Thozamin an ki mupiin Manipur Home Minister Govindas Kun Thozamin Wilson thanga in sumi te aki mupi nung chun Chiru tribe akona namlam kai hoto amapan ki holim na zong an nei vinahi Home Minister le Chiru community hoki ka meeting chun MLA Dipugang Meito MLA Zanghem Lung pan mei ho zong an pang vinahi Wilson thanga in thina atuna thu to ki sai chun Chiru Tribe Union President MS Neichung Kitipan Zenim Smok Maya aholim na chun chuchi mithat ho government in amat do masang siwa Thilong su claim ki bol loading kela loading hitin an phongdoh in hi chule government in thina to Wilson thanga in sumite ho khat government na to na pi hen lang chule lungman ex gratia compensation jong kilomta in piu hen tin ama pan an phongdoh in hi thina to Wilson thanga thilong chu Zenim Smok a umnala hidanin zong ki sei na hi chuchi Wilson thanga ki thana thu to ki sai chun meile hole Milong hon social media la ho a KUKI nam sipai ho ango uvine hi chuti a KUKI nam sipai ho chunga ngo na ki bol nung chun KUKI National Front Zogam KNF Zogam hon tuni khu meini sim som le li sang ni le som ni le gup ni khu chun thu phun hin bolovin zani meini sim som le thum ni thlalam ni ran nga a chuchi thilso chu sangte in thi mo chanu vin hi KNF Zogamin samna dei nammi ho hinga nge na bolovin chuti a zalenam ki ka kitu mont trading zolenal thuo ki the thang ho chu koimana ta asan lo na ding vin nge na bolovin hi
Zelengrong United Front ZUF Kamson Faction HON Houlam Kai Ho Athanung Chun Joint Tribes Council Manipur Tia Kimin Vo Ho In Pui Liang Mei Rong Mei Le Zeme Tribe Ho Kiloi Khom Now Chuchi Kiloi Khom Now Chun Arzen Information Kiti Gang Leganga Thupun Khat Hin Soda Uvin Hi Chuchi Thupun Chun Sena Imphal Zirbam Lampi National Highway 37 Cho Koiman Aholo Neding Vin and Het Sa Uvin Hi Chule Chuchi Lampi Hin Ho Pa Koi Jingzong Le Bitke Chaum Thena Ding Vin Ako Manaiwa Security Force Om Numunla Ho Abel Nading Le Sumunla Milong Ho Chen Khusung Ho Abel Nading Vin Het Sa Uvin Hi Chule Milong Hon Tungze Maril Road Aholo Hill Nading Vin Zong Het Sa Uvin Hi Chule Chandil Gamkai Sungam Chandil Naga People's Organization Tiakimin Vo Hon Jong Zani Maini Sim Som Le Thum Sang Nile Som Nile Gup Ni Khutsun Mipi Ho Het Dingin Public Notice Khat Hin Soda Uvin Hi Chuchi Thupon Chun Seina Chandil Gamkai Sunga Cheng Milong Ho Zo Sin Manpur State Sunga Kiboin Ho Ze Hin Sumkol Veinamun Ho Zo Si Khatsi Uvin Tin Chandil Naga People's Organization Hon Phongdoh Uvin Hi Chule Koi Tobang Munbit Lolaya Kha Hon Ako Manaya Security Force O Kem Ho Abel Dingole Kithupin Akitum Ding Uvin Het Sa Uvin Hi Chule Chamnelemun Nadinga Business Association Ho Sumkol Vei Hon Pachom Khat Sumkol Vein Ho Anga Asi Neding Vin Zong A Het Sa Uvin Hi Zelengrong United Front ZUF Original Group HON Zanhi Thilsu Cho NSCNIM Thingnoi Mi Ho Anga Uvin NSCNIM Thingnoi Mi Hon ZUF Kamson Ho Mina Suchi Ambus Abol Huitia Apun Onung Chun NSCNIM Zelat Zelengrong Region HON Suchi Thupun Cho Ahin Don Buduvin Hi NSCNIM HON Suchi ZUF Ho Thupun Cho Anil Kaluvin Zelengrong United Front ZUF HON Sutia NSCNIM Ho Chungangon Abolu Cho Zatsat Ta Ahin Banin Apilin Lownau Chule Lungela Abulin Lownau Khat Ahitin NSCNIM HON Phongdoh Uvin Hi Sule NSCNIM HON Asebena Wachun ZUF HON NSCNIM Ho Chungangon Abolu Hi Khat Veini Vei Thu Hitapun Achi Sa Sangni Le Som Le Khat A Akipuda Over Kipat A Hitia Hi Ahin Bolto Pe Ahitai Tin NSCNIM HON ZUF Ho Thimo Chan Uvin Hi Sule Zan Hi Maini Sim Som Le Thum Sangni Le Som Ni Le Gup Ni Kho Jingkah Alam Nidan Som Vela Amuski Bol Na Aholam Kai Hon Thina Tu Cho Phomol He Jingin Suchi Thilso Chuto NSCNIM HON Kimat Nai Macha Kani Po Vitin Zong Su Thing Na Hin Bol Uvin Hi Sule Zelengrong United Front HON Amu Ki Hup Henlang Avelin Hung Upu Ta Hi Uhen Tin Zong Het Sa Uvin Hi NSCNIM HON Asebena Wachun Zelengrong United Front ZUF Ho Akipudo Over Kipat Chun ZUF HON Moto Hin Chi Pijing Cho Zodenal Thu Ho Kiselo Ni Khu Cho Mo Se Ahitia Hin Chi Pijing O Hitin NSCNIM Thingnoi Mi HON ZUF Ho Cho Zodenal Seizing In Ango Uvin Hi Sule NSCNIM Thingnoi Mi HON ZUF Ho Gina Hin Boluvin ZUF A Self-Styled Brigadier Gaizong Lung Kamechun Alo Tho Kiboi Pi Henlang NSCNIM Chungchang Thua Hong Kikum Jing Hinga Do Hentin NSCNIM Zelat Zelengrong Region HON Gina Boluvin Hi Kenole UPF in Zanhi Ambusto Kisaya Mehle Thingnoi Mi Khole Zelengrong Thingnoi Mi ZUF Kamson Ho Chungangon Abolowang Vin Kukin Pi Manipur Le KSO HON Suchi Thilso To Kisai Chun ZUF Kamson Faction Hole Mehle Thingnoi Mi Arambai Tingol Ho Chungin Ngona Abolowin Sutia Ngona Abolung Chun Arambai Tingol Meitei Terrorist Son Zani Main Sim Som Le Thum Sang Ni Le Som Ni Le Gup Ni Khutsun Tupurin Bolowin Suchi Thilso Cho Keho Kutnung Hi Poitin Hin Phongdoh Uvin Hi Arambai Tingol Hon Seina Wachun Suchi Thilso Chu Kangpopi District Hup Sunga Hlunga Hin Kuki Thingnoi Mi Hola Ba Kai Ho Vin Sutia Evidence Ima Cham Lo Hilin Ngona Abul Khum Vetin Phamosa Nau Thu Ho Phongdoh Uvin Hi Sule Arambai Tingol Hon Sebena Wachun GALLETOL Zia Mehlei Hon Gamgi Kakal Tha Thelo Hin Security Force HON Nasata A Controllable Hin Mehlei Ho Kuki Chate Chenagam Sung Lu Thelo Hil Khiu Vin Sutia Jinglaya Arambai Tingol Ho Chunga Chuchi Thilso To Kisaya Ngona Ki Bol Su Adi Poitin Phongdoh Uvin Hi Mipi Ho Hlepla Naninga Chutia Chu Kuki Hon Zolenal Thu Ho An Seizing O Hin
aram mai tingol hon chu chi thil su to ki sai chun kiman nei ma cha kan hi pu veti na phongdoh uvina hi ZUF Kamsun Fiction Hon Ambusa Bolova an Kablio Houlam Kai Ho Mithum Ho Thilong Cho Tuni Ho Maini Sim Som Leli Sangni Le Som Nil Gumni Khuchun Kangpo Pi Khopia Thomas Ground Nuna Kuki Chaten Lunghem Pi na Kingon an Chila Piu Vina Hi Houlam Kai Ho Houlam Kai Mithum Ho Thilong Cho Postmortem Bol Chai Hitan Zini Ho Maini Sim Som Lenga Jingkah Alam Ni Dan Som Le Khating Le Lhadoh Baptist Association India Center Modbung Khumuna Secret condolence le VUILEM na kingon chi hlading hi susi kingon cho modbung baptist church son alam kai ding a hi susi kingon lam kai ding cho reverend jang nei mang kip gen superintendent pastor hiding chule recording secretary ding cho pastor thang huan kip gen pastor le mahong center church hiding hi kin thim puding cho reverend el kip gen vice president Lhadoh Baptist Association India hiding hi phat pat taw na cho reverend thang kai sitlo Superintendent Pastor TBAI Hiding Lim na to say cho Reverend Paumilin Kipgen Executive Secretary in Charge Hiding Chule Holim na cho Reverend Hekai Simte Superintendent Pastor TBAI in Aluding Ama hi tusung amustu hola anadamdo pa chu hi Chule Martyr Chang Ho Hin khutu sim do na brief history cho Reverend Paul Thanglovum Education Secretary TBAI in Anading Sule China to Houlam Kai Ho Reverend Dr. V. Sitlo in Sungmite Reverend Kai Golun in Sungmite le Pastor Paugulin in Sungmite ho akuna Holim na zongum ding hi Program ki chaiting le HOULHACHA ho Martyr ho Thilong cho Lhadoh Baptist Association India ho campus sunga VUILEM na kingon chi hlading hi tin Committee on Tribal Unity ho na phongdoh uvina hi Houlam Kai Mithu Min Thina Atu Nau Thu To Ki Sai Chun Zomi Students Federation Hon Zani Main Sim Som Le Thum Ni Khu Chun Shutdown and phongdoh Vin Chu Chi Shutdown na phongdoh Cho Main Sim Som Le Li Tu Ni Hla Alam Ni Dan Gup Chun An Ki Chai Ta Na Hi Shutdown Chu ZSF General Headquarter Hon Alato Taw Vin Hi ZSF General Headquarter Hon Shutdown na phongdoh Ananit Pi Ho Mi Pi Ho Sungin Ki Pathu Phong Vin Sule Kiloi Khom Na Ho Organization An To Sot Ho Sungin Zong Ki Pathu Phongdoh Vin Hi ZSF phone shutdown ala do awang vin kukin pi manipurin ni sungchil hading shutdown upon do cho jing maini sim somlenga zan khangkim chan chi thana lighting a hi kukin pi manipur hon maini sim somlali sangni le somni le go tuni khusun kukin pi manipur emergency thu phone kiti khat ahin so do vin hi kukin pi manipur hon seina wachun maini sim somle thum sangni le somni le gup ni khu a kuki HOULHACHA Reverend Dr. Vum Thang Sitlo Reverend Kai Go Lun Thlovum chule Pastor Pagulin Sitlo naga thingnoi mi khon lamka le kangpo pi ki ka ambusa bolova lungsit na be hila athana chunga muntina kukin nam miten ilunghem pi uvini puna chi uvina hi chodokilon chon kukin pi manpurin zaum ta HOULHACHA thum hole maini sim thum sangni le somnil thum ni kho akipat mona nei lo kukin nam mite lungsit na be hela ki thana chunga lungkim lo vet sa na le Government of India to the thutan na justice dingin mi pi lampi zuina mass rally neiding in tim na le thu phon ong kinai na hitin kukin pi manipurin mi pi ho hin het sa uvina hi chuchi mi pi ki zot na mass rally cho jingni kho maini sim somlenga sangni le somni le go Friday ni kho jingkah alam ni dan som le khat le chi hlading hi District in P Chief Association ho Civil Society Organization CSO hole mi pi hon rally lo hinte ne dinga pan la si dingin kukin pi manipurin tip na le het sa na ne uvina hi so le het dinga poimo cho hichi rally hi district ahile le block zo sia HOULHACHA Orden Reverend Pastor upa adangdang hon HOULHACHA gaun akivanuwa rally amakai dio so le mi pi in black dress kivana HOULHACHA ho nung izuiding o hitin kukin pi HOULHACHA pu pautin thang lupeng General Secretary kukin pi manipurin phongdoh in hi thusu oichan hin ki chai tai thusu ngai ho zo sin bon chawin mangpha